Hai menaze hegima I zai hai menaze klum I awang riame namai kre keuzi diset hamamai hegi gedere insa paulia gairadli. Northeastern State of Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne bugu counterpart Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma je Guwahati gine tetibe kamai ge ngau hodauze ngo kampaule zakachule zai Dr. Himanta Biswa Sarma Assam gu Chief Minister je Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne tetibe kamai ge Guwahati gine ngau hodauze ngo kampaube bedeu dilang baza Assam ge Manipuris merame bam belam ge lei zakachudle zaite tibeting kum changna za kreuzi ket go census chai suije Assam ge Manipuris merame bambe plane mina lakke je changrak sruk je diseze hai ke je hangkai je sna me lamule zakachudle zane Assam Barak Valley be bam ka cham cham ge Manipuris meitei merame bam di bje ting kum chang ke je hai sna je ringeu je sna kum gine bam di kaudle zakachule Zane Kolkata Howrah Maidan gina is planeted ba gari tibe hadui lungki gina metro mati magze let pet betate gudle zakachudle engineer maramene chige pak hadaze ladle sale Zane Metro Railways gu General Manager P Uday Kumar Reddy ne saze pekeuting kemnge zane keusnaria pak hada gailu je chepo changda jaina haji na insang ne pangrui gudle zakachule Zane Howrah Maidan gina is planeted ba hadui lungki gina gari tibe metro jet sangu zane madu traffic jams remes dungale zakachudle zane stations du madai lamui station madai za is planet Mahakaran Howrah zane Howrah Maidan le zakachule Zane Northeast State Manipur ge nimni bepe huye lalpogu mansa po bepe senior journalist and editor Danbir Maibamje hazi kchumne kabangge bangailu zen znai kri ke zisna takmai ge police custody ge bang kigene pet kai dai ne le zakachudle Zai senior journalist and editor Maibamje nimbze tetibe kri ke hazi minge maige zane pachu nimblamje Manipur ge kaklebe kakbok be pebegu law and order lamge begu newspaper ge lepeb lamne le zakachudle Zane Bangladesh gdegen znain takmai ge lok rewzekna Bangladesh gdego general election bamra besogene tetibe rimai hegi benai tetibe kammai ge polling station krewze madai zane school lesiki polling station hangete insap kaibe kna hmine ruton di delay zakachudle zane Bangladesh gdege lok rewzekna znain takmai ge general election bamra begeze polling station changhadai zekna ge 11.96 crore mane vote kar hange registrative changdale zakachudle zane kaklebe pepza tingtie Bangladesh gdego prime minister pungwai bepe former prime minister Khalida Ziane pungpetbe main opposition Bangladesh nationalist party me bonale zakachudle zane opposition party me bo Bangladesh nationalist party me bone Bangladesh gdego chuna prime minister pungbupui Sheikh Hasina gu government kangane election ba magule boycott gule je tetibe kam mai ge strategy chudi dele zakachudle zane kaklebe peze polling station rame hami na ru rahangge changbza chige pese hingde law and order pira hangge je spy mje langai be bigene le zakachule zai feni kachebe bam banai rasahi kachebe bam ge votor bam polling center hangge school le siki mingyege kada gaidele kagane ba mai tingmui banai ri mai ting chogene hami na ru ton di dele zakachudle zane mi hangsa mane ingi je tetibe ri mai ge gari tebe train ge do hami kai be je topeze mina hangmadai mje ru chani dele zakachudle za aipo lam gene policeman ne sa ja election bam rablam gene ingi rangge numaile zakachule Zane Punjab state ge kahage bizi gene namai kri ke uzi diset gene wangdara ba kri ke uzi kreuze madaire ka changbe government zane private school le sikiram leine class kreu gene pangkange kakate imrame saun tagra hange namje kamton le zakachudle zane Punjab state ge kahage bizi gene namai kri ke uzi diset mamai gene wangdar ba kri ke uzi kreuze madaire ka changbe government zane private school le sikiram leine class kreu gene pangkange kakate me saun tagra hange namje kamton dra hange order je Punjab state gu chief minister Bhagwan Singh man ne pegaidle zakachudle zane Punjab Amritsar ka chebe bam ge kahage bebgu temperature 5.8 degree riang keu changle zakachudle zane weather department mene saje Punjab state Ludhiana Patiala Patankot Batinda
Faridkon zane Gurdaspur kache bamge tingmui hige kahage be bugu temperature je 6 to 7 degree ria nkeu changle je kache dlei Zane Bangladesh kdege pnui kinga ze nse ko me Rohingya refugee me bam kem Southeastern Bangladesh kache bam ge haki point reme pnui bam rahange teun sap kai be haide set znai kre ke hizisna tangma ge ruton di ze pnui kinga ze lamule ze kache le the United Nations Refugees Agency menesa ze chuna Bangladesh kdege pnui kinga me bam ko me Rohingya refugee me bam me pnui ki point me teun sap gai be haide set ria rutoni bigna mina changsna re me pnui kinga ze ladle ze kache dle Zane Gaza go Health Ministry ne saze Gaza gdege Israel mene Hamas pai meze ngize air strike te bigene man sap pome journalist mina hangna chaidai di dele zakachole za Israel mene Hamas pai me reite chu bigine choze chunaria ka changbege journalist man sap pome mina hangrek snaje sname chai changdele zakachole za mina hangrek snaje sname chai changdi broge ze mina hangrek sna Palestinian me mina hangmadai Israel me zane mina hangchum Lebanese malay zakachole zane Israel mene Hamas me kaga reite bigine Palestinian me Gaza ga chuna chai changdi be mina changkai je kana je haite se je hanghim re je menge me zane ka hazza me mina changringe je de se je hai me dai je hangkreu je sruk me changdele je kachedele zane te tiben chet kang kai je me dai lungene du mina hai ke je hangkreu je ka chum me chai di dele je kachele Zane Manipur Tamenglong District Tosiam Subdivision Nyamning Gloge Nyamning Youth Club me bone lopak chumbe Kaiguyang Memorial Trophy hanai kumting kum changna jang kai jema daigu kan tabe pui migudu zane mpe migudu wangdara ba kre ke zikre zemenge mai design let kaigule zaka chule zai chigem pe migu mi pinan suize kan tabe men football ge entry fees changma dai lugu zane hatohi first prize ge ka charang kang changringe trophy certificate zane medal ngogu zane second prize ge ka charang kang changhimre zai chigedu trophy certificate zane medal ngogule zane mpe migu mi bane ka pe kan tabe men volleyball ge entry fees changna lugu zane chige hatohi first prize je chang khai je minge zai chigedu trophy certificate medal ngogu zane second prize ge ka charang kang changkre je minge zane chigedu trophy certificate medal ngogule zane mpui migu mi bane ka pe kan tabe women volleyball ge entry fees changket zane hatohi first prize ge ka charang kang changkre je minge trophy certificate zane medal ngogu second prize ge ka charang kang changkre zai chigedu trophy certificate zane medal ngogule je ka chudle zane tara hange wangnei me zane wangra hange ningje halak taw nei ma hanga ayep nigu phone number du pegai jela moili 9233171335 banai 8414055947 ipo number ge nangni halak dawdi le ai gen na mai kre ke zi de set mamai hegi ge de rein sa po bazal wai gai de le pegai zain kingai ni mele ne je to de le Bring